Minister Justin Muturi ura wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi ura wari wa kaunti ya Nyandarua Francis Kimemia Senator Alexander Munyimundigi na atongere bangi mwanya ni bakinyete misene yaku ya mutano wa senator wa mbere wa kaunti ya Embu Lenny Kivuti nwe Eric Mutugi Kivuti akiaria Kiraitu Murungi ugite kiama kia basi nigiyekite wirane bwa kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza untu akuga nibo kuuma na ende nuntu bo gwati utaibu anthu kimbithi borabo kuoneka ajandi kurune na ugite nandi rais na batere kuthangikira untu bubo na gutigana na mantu jira jonekaga utongerie ne bwa ukabere bwa moi na we Senator Mundigi no ritie rwangiro borithi kuthithio chonkoni na kumenya nuwe ngwa ukugwata utae thukimbithi baba Anthony Kathenya na chotariria ule wali gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi, waziri wa utingugi bwa mwingi Justin Biden Muturi, mutongero wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka, senator wa kaunti ya Embu Alexander Munyimundigi, abunge Geoffrey Rukwa Mbere North na Muchangi Karemba wa Runyenje, balali bamwe batongera bagi siasa, bala bakinyire marombani makuboreiria nja ya ulu wali senator wa kaunti ya Embu Lenny Kivuti nyume gutigwa ni mwana wao Eric Mutugi. Kiraitu Murungi, Justin Biden Muturi, Kalonzo Musyoka na Senator Mundigi bakijukege kanya kakauka mutige Eric Mutugi na kumugeta taki mwana kithirito ya kiguni kinene kinja ya Lenny Kivuti. It is clear that Eric touched many of his peers, and it's no wonder that so many of them have turned at this Your dedication was a reflection of your character. A man who always gave his best. Kwena kirero muno na kimako ohuto kwambire mwaka yuyu na kinye kethari tukwira bangi happy new year tukona kwena inye muno kwira family ji happy new year gatega kirero kiwe nakyo indi tukoromba mwathani ethirwa nabo abekirenya ikenda baringeria tukiringeria mwana wao na kanyombo ara ruju. Kujua mambo ya kifo, hakuna mtu anaweza kusimamisha kifo isipokuwa ni Mungu. Kwa hivyo tumesema wakumbali na waweze kuendelea na kuomba ndio familia yao iweze kusimama usiku na mchana. Ule wali gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na ule no mutongora kiama kia Mbas akajuka yakanya gakagurithi muthuro wa kiri thirikari ya Kenya Kwanza kiri wiki na ebula buthite na mbere bwai mwana gutekwa na mpaka thaino biti kumenyekana na lebile turi kiama kia Mbas itugite tuwata na thirikari ya Ruto na tukamutetheria muno indi tukona kwina inya gwetambere ku support thirikari Ruto antu bakiuraga bakia tortured na kwena manjo. Kiraitu liwa kilo ya Rais William Ruto atigosokia ndino kiremea kia ntumi au kabere kagitaka ule wali Rais Daniel Moi. Tuna kimako na kirigaro kona mantu ya chokronde ne Kenya kairi mantu tukuthwania Kenya itumiraga untu kou oito koromba thirikari Ruto netigo tucokia nyuma na atumire thirikari Ruto tukuthugania ni thirikari omba kuthetitie mbere igatucokia nyuma in the dark days ino yatumire yitarira amwe no gukiraitwo kagitagaka na gwite murungamo wakire gutengwa kaunti ya Meru kiruga ibotongore thirikari ni amwe na maendeleo no ulia oni ntena regret na mantu ya tuwira ni yama turonga itukire tukaria twakira atia tukiona alto wange bakeya waite thirikari ya Ruto kuma Mount Kenya West kuma Nyanza kuma Coast na batumiru twaringite kura nyingura muno tukona tureo no mwanga twitembere kuringa gituma. Kiraitu akiuga atina thina no iko na munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na doni antobomba daraka bakiuga Kiraitu Murungi gate kwenda Kindiki anenea garmantu yangi yeu kambira ntoba daraka Kindiki ni mushoro kwa muno na itorombera Kindiki muno akarakara ndo gwenda arite kenda gwita turena karaku yora saitoti ature gitine kiu inde tigite akitu kwenda maendeleo netu kwenda Meru bangi bonekana
koguo atuika ati twarie kindiki tukuranwe watu tukurana kindiki. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Munyi Mondigi nerutite ngojo ikare gusunkunene babo guteka Kenya amwe no gweriwe na kumeneria maandamano no rito bunene. Tungeomba serikali ambayo ya muungano ama ya Kenya Kwanza ifanye upelelezi, kwa sababu hakujulikani ni nani alichukua vijana waweze kutolewa ndio wawe uhai. Lakini ile kitu napinga, mimi napinga mambo ya maandamano 100%. Mutongero wa kiama kia Wiper nawe Kalonzo Musyoka aliuga Kanyoni mto ni kabeli thitete Rais William Ruto ena mibanga usoke musodo kongero kwa miaka ya wathani gitumi kinene kuingira kuthondekwa commissioner Bajero ba IEBC. Kalonzo akiuga kithira utithiro kwina commissioners Bajero banki ya meno mbele ya mweri ithatu mwaka uju bakathi barabarani kumeneria ikarikariri. We have information that indeed there is a deep-rooted conspiracy going on right now, where Kenya Kwanza administration wants to bring yet through a captive parliament the matter of extension of term limits. Now we must tell them, again, this cannot happen in Kenya. We gave them up to March. If there is no IBC, then we'll go to the streets. Kuma muji muneno Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kathinya.